Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa alladhi ahalla lana nikah wa harrama as-sifah. فالصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل التقى والوفاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا وابتعادا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. أما بعد، علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, para masyayikh, secara khusus guru Batan Kaula sareng guru Bata Ajunan, sekesempatan mangken Rabu eka di tempat semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Raqib, sesangat abdina amul ja'aki, sangat abdina ta'zimi. Tak kalib ajunan semulja Kiai Haji Ali Mansur, juga sangat abdina ta'ati. Tak kalib ajunan semulja akhil mahbub Kiai Muhammad Ilyas, sesangat Batan Kaula, juga ngagungaki. Terjugan tak kalib ajunan semulja Kiai Muhammad Haji selaku pengundang, juga Batan Kaula ta'zimi. Benda saja para kiai, saja para guru, tak kalib ajunan Kiai Jamhuri, ben saja para asatid. Nyuun sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena Batan Kaula tak uning da asmaipun. Namun meskipun Batan Kaula tak nyebut, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat abdina da ajunan. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus pemangku tisah setempat beserta jajaran-jajaran tisaipun, dan setia jajaran tokoh masyarakat senyepoi dusun, senyepoi kampung. Secara istimewa sahibul da'wah, sahibul farah was surur, iki kadito Bapak Misruji sekeluarga, berjuga tak kalib kedua mempelai antara Al Ustadz Muhammad Rashidi sareng Ustadzah Munawwarah sekak dima semangkin ampun bersanding di pelaminan Rabu kaula ajunan, sekak di marabu kaula ajunan melembangkan tadak lain niat nyumpeng doa barokah dak mantan sekedua sareng Allah manter batet dicuduh dunya ben akhirat, manter lekasa paringin nak foto ben nak foto na solihin solihat, ben samoga paringin rezeki sekempang terus halal untuk syarat ibadah dak ka Allah ben sangu akhirat. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, tak bu ambu kaula sareng ajunan asyukur dak ka Allah, akatik Allah ampun aparing nikmat tak bu ambu dak kaula ajunan, dari nikmat sehat, dari nikmat sempat, dari nikmat kaula sareng ajunan sareng Allah paringin iman kelaban Islam sampai mangken malam mangken bisa alengki hadir ka di tempat sampai kabadaan tak buah teu kabada sa atas barangnya tikal gula celing sa ibaba las soleh air menero nganggal ke atas tok gula. Kula saya barak celing ke timur, saya lauk dah celing ke dajah. Alhamdulillah, semoga kelaban isyukuri nikmat kak dinto sareng Allah. Nikmat kak dinto tambai akati ampun Allah ajabu ban acan ci dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Salawat dan salam mukatib pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sekak di Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ampun apek ka kaula ajunan dari petengah putuh eki bekateran ilmu, sehingga kelaban ilmu seefek ta Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa apitaaki antara sehak ben sebatil, antara saya ben setak saya, sehingga kaula sareng ajunan bisa teti orang sebisa teti
api aki leres bentak leres cuba becek kalaban raja pengarap semoga setaja sehadir setiap orang sekenging syafaatipun Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu hadirin dan adik-adik yang hadir pada kesempatan malam hari ini, setiap manusia kak dinto pasti andi pangatero ben andi pangarep odi etunya kak dinto senang mungkin abang ki sadaja tak setuak tak sengudah tak selake tak sebini setiap manusia kak dinto pasti andi tujuan tero odi seneng tero odi bunga. Setiap manusia kak dinto berpikir bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan itu. Sebagian orang ni kemikir bunga ni ke bisa ekaule ketika kaule ben sampian soki banyak pesena. Ada yang berpikir bunga seneng ni ka bekal ekaule ketika kaule sareng ajunan andi jabatan tengki. Ada sebagian yang berpikir bahwa kebungaan ben kesenengan kak dinto ekaule ketika beda orang bini alake laki na genteng, ketika beda orang laki abini bini naratin soki jabatan tengki laki genteng bini ratin deka setor kapten yang kebi manusia bisa ngibah kebungaan kecemperan odi etunya. Pemikiran kak dinto tak kelero Bapak Ibu hadirin. Bisa saja soki ni kama bunga, bisa saja jabatan tengki ni kama seneng, bahkan laki genteng ben bini ratin bisa atetiaki kau leben ajunan kak dinto cemper. Cuma mun bunga ni kacuma yokor kelaben soki, mun seneng ni kacuma etetiaki kelaben jabatan tengki, mun cemper cuma ibentuk kelaben laki genteng bini ratin tentu na banyak itu jan ni kaseta andi kesenengan tak cemper ben odi tak bunga iki na bangki anapa sesoki tak kepi seandi jabatan tak usah bahas turjan sebengkalan kan masuk bengkalan kan tuh sebengkalan ni kering soki kining bitung berempas sesoki ongku. Senomor 2 bupati cuma situngi bangkalan jabatan setengki. Senomor 3 mun pas bunga iokor kelaben mua genteng ben mua ratin maka kebungaan kak dinto cuma ki mudah kuda ben sampian ketika umur 30 segemi ketika umur belum polo segang polo elang kebungaan anapa karena tak ada orang umur segang polo pakun genteng ben tak ada orang umur segang polo pakun ratin nggih. Oleh karena itu Islam kak dinto agama sebijak Bapak Ibu hadirin sehingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dalam salah satu hadis epon pasera orang turjan orang bengkalan andi 4 perkara maka orang seandi 4 kak dinto ejamin bi Gusti Kanjeng Nabi bekal odi seneng bekal odi bunga bekal odi cemper meskipun tak soki meskipun tak andi jabatan meskipun lakena tak genteng atau bebinina tak ratin bi kula sempak nikah ekebol manter kula ben sampean tepak kesandi kapi. Jadi mun beda orang tak cemper, mun beda orang tak seneng, keng seempak ni kata andi kuda ben sampian. Pasir seandi seempak, Kanjeng Nabi ajamin bekal bunga, bekal seneng, bekal cemper, menter tepak ada kaul ajunan amin Allahumma. Yang pertama, Rasul menyatakan arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Pasera orang panaporan seandi 4 perkara cepon Gusti Kanjeng Nabi. Faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah orang nikah etunya bekal seneng etunya bekal bagus etunya bekal sae bahkan selebih hebat boleh beni cuma etunya akhirat jamin bi Gusti Kanjeng Nabi bekal masuk dek swargana Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma. Sepertama panapa saya tetiaki manusia seneng dan cemper etunya ben akhirat bekal masuk swarga. Kanjeng Nabi ajabu kaya nga enteng panaporan sepertama kak dinto qalban syakira ateh semun paringi nikmat sareng Allah asyukur dak sateja nikmat saya paringaki Allah tetipu ngane kebeni kelaben benyang tunya saekandi kaula ajunan tapi kelaben benyang syukur saekandi kaula panjenengan repot makela tunya nani kebenya keng mun tak syukur insyaallah hubunganna tak seberempah kula ben sampian make latunya tak andi benya keng mun syukur ke Allah benya maka saya andi ni ke ikresah atetiaki kula ben sampian bunga ring panaporan andi sapi ning situng keng make sapi na situng tak ambu sa syukur alhamdulillah pangeran kula biin sapi make ning situng siang kula tak nganggur bisa ngarek
mun beda lo perluan beda to putuan kening jual ding situng sampai naka keng mun asyukur ke Allah aroma sejak nikah nikmat paparing dari Allah bunga ikhlas saya tekulaban sampian sementara tatang ke emate mur andi sampai sanga keng make sampai na sanga tak ngedetedung ban malam kira pikiran de remacaran ijubar sampai situng iblis setero ebagia sampai na tibi sesanga mak le kena sapolo paham iki artinya apa manusia nikah makilaan di ebenya mun ki korang tak kira bunga kan manusia nikah maki andi cidik keng mun isukurin tenang atin jelas ki nafsu ni tak kira mari kula ben sampean andi sepeda motor kira pikiran ya Allah jangan di Avanza nyaman ngaramun panas tak kepanasan mun hujan tak kaujenan pah etorod bi Allah ibdi Avanza yang ku mari ya pikiran jangan di abis mini nyaman nyal tergawali songo iku nggih na bang ki bi Allah pah itorot ti andi bismini yang kupah Maria pikiran jangan di trek nyaman ngangkok beto iku bi Allah pah itorot tin andi trek jangan di kipas ngarah nyaman tak ujung oke mecek raja nih kan saya ngapa ngaltok hulu deki kaman oke saya kelangkong pon tak napa tiga nek ukuran deki kapan ku mikil toron guling ki demak dem magi puru kasakan tekok bang apa itu paniki pas dia iman dem lah kar sini pidato nih kang demak genetrak Allahumma sholli ala Muhammad teti sakoni keng esukurin kak din tak ikhlas sepungan nabi kaul ajunan banyak tapi ki orang justru nikmat sibada naik kata ikhlas semangkana ulama ajabu laisal ghina ghinal mal walakinnal ghina ghinan nafas so kini ka asli na bani orang setunya na banyak tapi se ate na nikah aroma sa cukup kalaban paparing Allah nikah seneng ka ki na bana pole tunya na banyak pagi asyukur ka Allah seneng dukale ni kengki miskin keng asyukur ka Allah tetilan-tilan kebungaan mantar kaul adunan pedati orang sa asyukur amin Allahumma dan gula mun acara mantan sering gula ngebala orang anak ke abin engak napa asaus bini ni ka paparing dari Allah iki na bangki paparing tak paparing bini ni ketakdir nama tak takdir engki muncang pangeran tak cucu kak makil sa kampung mapolong tak bisa bukten saya nuku emik ni neka mari bakalan 6 bulan lambo nah apa nih pokong pidato ni mun bersagulin tar kasaguli kapi iki kula mun pidato kirim bong setiap trek lebet nika sa aculing ka trek kapi kula sampai ke pikiran kula aja pidato atas trek boy kula bon kanto boleh jadi cucu nika paparing dari ajunan epon Gusti mangkana ayat di dalam Al-Qur'an wa min ayatihi an khalaqalakum mik ngakui khalaqo sementara si budian ngakui ja'ala ulama mufassirin kak dintu ajabu khalaqo kak dintu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala orang saya paringi cucu engak napa asaus cucu nak keng mun isukurin tak usah ding banding aki ban binin tatangka tak usah ding banding aki ban lakin tatangka insyaallah atine keseneng seneng tak seneng sering kula ambil contoh ketika acara mantan senikah orang panaporan ibriin bini pah bini narenjang sampean kur asyukur ke Allah maki bini renjang tak ngerti masalah lagi alhamdulillah tang bini ngak kelandaur kana arep apa kak dulek nyaman mun bini ngak renjang jele mun bade jemput usah ngalak gendo parandeng oleh gentelok terus renjang ternyata oleh sepanda syukurin cucu nika papa alhamdulillah bini kula ngilet pangeran arep apa kami syukur dulek mun ndik bini panda aja untung dukaan dele asapuan tak usah ngendek sampai nebuk reba mari ke tembur lek jaringan makin mancing pada bangsa ningkong aja bunga pada syukur nangki kan lekat andi bini koning alhamdulillah tang bini koning kada arah apa kana ya tak usah melihat citra biau tileceng jaringan koning tangki terus koning ternyata tempat kasih celeng mentero bunga syukuri alhamdulillah pangeran bini kula poton mun ada nampak ada empah mati lampu nulis bini elang itu bisa laki sari ke timur Roma ada emak kaki aku tak nuruk bunte ibu di negeri lejak ringan celeng me syukur ya abang panaporan ngocak mun tepak kasih celeng dia anak hoi jangan celeng bani karo angak ngelok aja kak iya makanya la tahtakir manduna ka falikul syai'in maziyah ja ampo tengin tengaki
cek ampo cokocoh setiap tung situng ni kebedah keistimewaan na bang sebang syukuri saus andi bini lempo alhamdulillah bini kula cabrak pangeran ko apa ka boleh makita ipakan ikon dua hari tak kata ada le terus si koros tepak kasih kepa alhamdulillah pangeran bini kula kare kolek ben kentok ngetok lumai syukuri kak jak bini na koros le mun andi bini koros je untong sare le mi bisa guncing ki banyala sedek kah betuam parle meri di betuam par pak alle ka asta tengki sumenep di sumenep ki asa pedaan pole dek kamar tajasa abuli pole ka penaporan haram ban budi tak sepet segala cak si bini ngambang ibu ni jadi kamu dah syukurin ni kelega ka engki nggih andi bini elong mancung alhamdulillah tang bini elong engak penyuntang na sampai harap mi syukuri ka dekas depa eko terus bini mancung ternyata tu pak kasih terpak syukuri ke Allah mak lihat tenang kak alhamdulillah pangeran bini kula elong nak aselah enggak kelampok kena gitu salah pepe bercat mai syukuri kak cak dengan elong bercat le orang bini mun elong bercat je torai bi kakil aja dengan bini pengaruh dek remak kak orang bini mun elong bercat je le aja tak kira mati ki muda le abit se mati kalan cengomor mi bisa kak iya le soalnya elong mun percat je lobeng ni keni jadi serak mun nanya bukan dede abis saya tak ada LPG aja cak gila ni keni tak tahu kakek sampai nak cara mantan ni keni centar apa cak lero cak norok gila norok ato pada ikhtibar budak kulan yang tidak ada sehingga ketika syukur ni sudah menjadi prioritas utama dalam kehidupan katina pak saus kabadaan kaula ajunan pasti teti orang sebunga pasti teti orang seneng pasti teti orang sejember meskipun seekandi biasa tapi mun syukur luar biasa keres sejak kula ben sampean andi pari sareng Allah subhanahu tore pikir kak kula ben sampean lahir lambat ka penapuran ni ka abang kang tak bagi bapa napa engki na bangki mangken andi koca andi kalampi andi sarung andi roma andi bini andi anak yang ku tak paparing dari Allah yang cuma gula ben sampean mun tak arep apa saya terkadang ingat sing beni nikmat nggih napa nggih padahal nikmat saya paling raja ni kesehat as-sihhatu tajun la ya'rifuhu illa al-marda sehat ni pada ben mahkota raja la ya'rifuhu illa al-marda tak kira beda tahu cek sehat ni larang kecuali orang sesake ambil sakit kah bila juga ni kita ngarang Allahumma salli ala Muhammad mau tabah bunyi nyuat tes ki buruk kau dah pon ya ni jelas boleh lagi jadi sehat kula ben sampean lengki sini kak ni kenikmat raja kak mangkan kula ben sampean mun isyukurin tak sempat mikir dunia sekitar eka andi keng mun orang tak syukur kalau bentunya sebeda sehat sebeda maka tunya na banyak tak ikhlas setunya sebanyak justru kira pikiran kalau bernikmat sekitar eka ule sehingga meskipun tunya na banyak tak ngide tedung ben malam di sekir pikiran tunya sikit ada manter kaula ajunan selamat tah manter ebteti orang seahli syukur amin Allahumma kan sehat saus luar biasa ki mangken tak yang bulan beres kapi mun ingat ki penyakit di bari ngro enggak sampean iki penyakit napa nyaman di bari ngro benih corona meni romainya me korenan roga cak peroma sakit ya Allah sampai bedungu cak roman pokong le mun tak sakit setia jan di otang alhamdulillah gula mari majar dak ada aba cak gila mun sikit majar tengah tebu keng menter ya Allah mun bade sikit songkan menter tu dia bares sebares menter tak songkan lagi saya hadir nih menter lanceng umur mun parloh menter tak temati ya siapa ambilnya apa yang laku tak mati mentir lanceng umur sebarokah amin asyukur makin ni ke mekasen kah dan kula kenging sekitar 5 hari tahun cengan dek kebeturi bah bade situng kiai atanya ke gula tak ketinape bengkalan alhamdulillah kiai ampun saya setuju sesongkan beres eko gitu saya mati eko puraki ibadah masih mati kiba ke mekasen cengkok beres ada bu kiai ini kan tu makin berpangkat Pamekasan kota ni ke sekitar Masjid Agung makin ni ke Pak Benyang ring songkan malah aku lagi puru sebelum berangkat ni kadang mati bentung telok pahatannya ke kuda mungkin Bengkalan ni bisa beres dah ada nah rahasia ni
jawab bi kula punten kiai tak ngakui rahasia bengkalan terus mi beres dah ada cek lakar sing anam ngadeun ya ten nunggu giliran niku bi kula lekan bengkalan tak ada kadang ki pemerintah belum mengadakan PPKM Kelampes Arus Baya sudah mengadakan lockdown parsial. Lalu ada pengumuman kami warga Ler Gunung mengadakan lockdown parsial. Saya luar tak boleh ke dalam, saya dalam tak boleh keluar kecuali keluar dalam. Cak gelap petang benar aku hari biku akhir-akhir. Tawa penik yang gelap. Maksudnya siapa ni bini berdak-dak dia? Maksudnya saya luar desa tak boleh masuk desa kantor. Saya dalam kantor tak boleh ngeleleng ke desa lu. Kecuali keluar di dalam. Demi agak mantan-mantan. Walau ampai kita dalam dengan. Maksudnya keluar di dalam ni kebun karo tetanggaan. Sepenting ilmu desa tak apa-apa biar sekarang dulu kita. Allahumma salli ala Muhammad. Tangki Bangkalan pertama kali sampang ki nang tenang Mekah sen tidak pernah Sumenep ki aman. Bangkalan sudah dinyatakan zona merah sareng pemerintah. Iki na bangki. Kula bektune kedimin Bangkalan zona merah. Sampang ada apa-apa. Mekah sen tidak pernah ben Sumenep. Bangkalan sudah zona merah dan kula bektune keri bering andi pengajian nang daerah Pragaan Sumenep. Dan kula ni hadir dak acara ikhtibar bektune ka. Karena Bangkalan sudah dicap zona merah. Bon, cilingan tu boleh. Polan Bangkalan zona merah, kule kaun jangan ke Sumenep. Pas kiai pengasuhan nikah, abri pengumuman dak saja hadirin ben saja santri, tak oleh asalaman ke Kholil, polan ke Kholil di Bangkalan zona merah. Kule kapan datang pas nikah tak langkong kiai. Gelak telepon bi Kapolsek, tak pernah kiai salaman untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 polan ajunan dari zona merah. Papa andang kule yang ku korpino corona ngarang kule. Pikir-pikiran cang kuliah ti nemong korodo tu ngamaki ada asalaman. Keng mun mole na deke. Sapa hehehe kok. Abang cikan kuliah tamoy lek mun pahromo rontar kunoreng pah mole tak asalaman kan tak itu mujak mole kan tak nyaman. Benih mikir masalah amplop. Haram kuliah tiap pengajian tak teman pikir-pikiran amplop. Kan tuan rumah sih mikir masa kuliah mikir ki. Mana gula tiap pengajian kapan mulia eta bang amplop billahi buang ka pipi gula amplop ni. Hah? Ya mangkane bunga benes sena jeng kok beres lain. Aba bunten ni ka ungguan mundeng ceramah ni kata ni bahasan amplop mun pah beda mau beli ka ceramah pas sek yarep amplop ni ketusar raja. Kengki rajaan muncang mau beli tak beri amplop kengki. Kula ni ka pengajian pak kali tak beri amplop kengki. Di orang telepon rapat tak tahu yang kelupai pun tanjak gula benih yang ngalak terus kijak benih yang ngalak gula kanjeng Nabi lambat tidak semajar pala ipari kita nabi sin eka alak pala tak ibrik ya idente aingki pulang ya mek takok yang kelupai aingki ya boleh idente tak ibrik mulai aingki ya beda remak aingki mentar mang jadi lain mentar ikhlas aingki pak kali gula punten toman sekalian gula nikah yonceng sekalian tak ibrik amplop tahun dia tengah yonceng boleh tes jang kula ngaran kula tar boleh alhamdulillah pantar kedua kali dapat hibri king saya adaan pun tak hibri jadi Sumenep ni kampung katini kebektu ni dan kula Bangkalan ampun zona merah sampang Mekasan Sumenep tak dinto aman jadi mun mangkin Bangkalan mereka ada ni kewajar karena lah karena menganam ada mentir Allah terus saya amin Allahumma dan kula setiap pengajian selalu ngabala sekak dinto penyakit banyak ring sedah, banyak ring songkan ni kalak faidana saus. Ulama ni kadabu, masaibu qaumin 'inda qaumin fawaid. Musibah sutung kampung kak dinto bekal dadi faidah dekat orang kampung selain. Buktena mungkin gara-gara beda penyakit corona li khom satu napal kapi ka. Ngin bangki. Apal kapi li khom satu mungkin. Lambak tahun sangat-sangat, hulu ki kene lambak. Mungkin bakun kene iki. Cak gelak lek. Sekene karo orang ngetok.
lambat tahun sangat-sangat aku lagi kini masjid Abu Ridaan ni kebiasaan ni bini engki thumma arudtuhu minal arash qabla an yabrudal farash wa qad nala jami'al ma'arib sallallahu alaihi tahun sangat-sangat kak TV ki tak usum lambat laki baca burdah suraita min haramin laylan ila haramin kama saral badru fi dajim minat dhulami wa bittataruqa ila annilta manzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami wa qaddamat ka jami'ul anbiya'i biha warusli taqdima makhdumin ala khadami lambat nikah hampir hafal burdaan nikah tahun 2000 TV mulai masuk tisah tahun 2003 handphone banyak orang andi akhirnya burdaan tak usum dibeen elang tahun 2000 selekor depan penyakit corona alhamdulillah beri kalau masjid maki kaimbong pahawan corana burdaan teh di malaikat tanya aki beri ada emak ikut makanya kanjeng Nabi ada ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fis syiddah ka pangeran ni ka saya ngak cek paelang cek kalau pai ketika seneng ketika kaula anjunan dalam keadaan susah bi Allah bakal paringin pertolongan makanya kudu ben sampean mun ka pangeran semak tak terlalu takok cek kok takok ongku keng cek ngal bengal mun takok gendut takok mati bi saya takok iki napa iki ibu kak nih sampai beda pengumuman kak ibu kak sampai kesepakatan mun beda orang mati tak boleh siaraki anapa mun saya mati siaraki saya kering mati takok gelu makanya kudu ben sampean kan jadi kok takok corona kita mareh tak one kok bodering ngocak kapan jawab mati bodering lo kolokan pada sampiti robu ini soko benari bering sing malam bodering lo kolokan saya dalam kadarin takok pah melkot kelum kamera lagi bini menjagi laku kapan keluar sepedamu terailang benita ontak ini aja mangkana tenungku mangkana sampian ni kemun bedereng aswara sing malam mah pala takok taun senyampi cek sampit keng cek buru tek ku di dalam kaca je beda orang apa aja mun tak ada orang berarti setan mun setan gampang carana maca ayat kursi sekalian wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim beli petong kali mun lakar setan ni keburu pada empat jalan ke budak kantor antara ada kebung dedok lupa kun bobor itu ngecor kan ada orang sekan wah macam cukup lu nak boleh macam nyak setan nah ambu kelu sampean kak maca ayat kursi sekalian wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim beli petong kali maka setan sebedak sekitar ni kau bakal buru mun sampean lah maca ayat kursi pakun tako sampean buru ya mun tako dengan ngebu tiba-tiba ada tengah malam tekku kan lu mun ternyata beda orang ngak berarti ini kebeni setan mun tak ada orang ngak setan maca ki ayat kursi wala yauduhu bali petong kali king mun saya celing bi sampean pah beda orang ngasih suara bi lebih pah masuk ke dalam kandang ayat kursi na sabe kursi na pat lagi kecetak aja aja maling ngasape iya engki cak kok takok ongku anapa takok mati bi saya takok ben takok ikut takok bi orang jangan bengal gelu takok itu panik nggih karena beda corona tak ada corona mati pakun beda nggih napa nggih tak ada tek corona mati pelambat le banyak ring mati ka engki beda corona tak ada corona ring kering pakun pak keng kemari bering bek semua aneh sepertama polan sah keng ngabarung mati nak abarung ni kebek aneh tenggi tapi justru cangkule nyaman dari bareng arapa mak tak nyandek ke tetangga sakit tak juga ropa nak benda sakit kian andi boleh turjon borok desa kapatian telepon tak langkong enggak ya tak bisa antar ke penakan kaki saya mati jadi nak bendung lemak ring mati kok padahal mak kasih kali mat antar kian cuman kan oleh alasan le kayak kian dari bareng nomor 2 bek ane penyakit trik baring ni kalau pada penyakit lambat ni kemun bedereng sakit kak malaikatnya keempat setoron japon kanjeng Nabi sepertama toron nyabut anu ramuak nomor 2 malaikat nyabut kekuat badan senomor 3 malaikat nyabut rasana deureun senomor 4 nyabut dosa keng mun dik bering ni kapola lemak malaikat setoron cek elong pah tinggal ni cek gula ngoti akil 15 hari elong pah tak ding-ding panapa sekali balsem tak keding nyak room tak bisa pokok elong tak bisa sekali karo mun KPP ki kening jaga anjing Jaman pah KPP bareng tak bisa aja nagin vaksin sara juga iki. Mentar terus selamat amin. Yang aslina dan gula penyakit di bari ini kemudian kebele corona secara definisi corona tak masuk akal kak. Muni kebele corona. Anapa? Corona ini kan penyakit menular tinggi. Mun menular ini kan ngalle. Kula dari Roma kak kan tuh kula tepani corona. Lengki ki buru sareng ki Abdul Raqib. Lengki ki buru sareng ki Ali Mansur.
ngalle ke si kedua kuper ngalle ke keluarga ni jadi ngalle mundi beringku ngalle cak sakit abur enggak nggih kapan setung sakit malah dalam kelompok ni kepada orang kedua lo teman keluaran dari lemah ni kesungkan senomor dua beres abareng kau tu namun corona aja beres kak karena definisi corona ni bisa diputus mata rantai penularannya kalaban cara karantina otabah kalaban lockdown dalam skala besar otabah kalaban isolasi mandiri sabak inum kamar jak papolong ben orang lain sekali selama 14 hari kami kan tu beda karantina beda isolasi mandiri kami beda prokes pola beda sama masker ni matura ada pola kapan mari asalaman abeco makan tak abeco ni beres kapi mungkin jadi secara definisi corona boleh kocak corona kagule tak masuk akal yang cuman tak usah bahas penyakit tak usah nyan akhir yang lain nggih meskipun TV One RCTI menyiarkan ada penyiraman disinfektan yang mengandung klorin yang klorin itu tidak bisa dihirup kuleban sampean tak usah nyari masalah tak usah nyari penyakit nah apa penyakit teman tertetilan jalan pengapuran dosa amin mentertetilan jalan keselamatan kaula ajunan selestarian amin Allahumma insyaallah korkula ben sampean kak dinto sabar sateja tu sana orang panaporan gara-gara itu penisake iri beuring kaula ben ajunan isapor sareng Allah Subhanahu wa taala kala ben syarat sabar manter teti orang sabar amin Allahumma pon boleh ini kesempatan pertama aja empat kak ini kak setengah jam lebih ini kemudian bahas kapi dekik telur jam ni kanto siap ngasih telur jam lek telur jam ki siap sampean oh ya mah yo lek la tojuk terus jembok toro nang dia kebung dadak iya la tak nuku nadin nari yang kok kula mangkene ke Bandung telok bukan ki mari ongkai kantai bung dadak ki onggak sekalian naki de Pak Karoma ki onggak mana berkemantan lagi yang mencak tak nuku dah matan ki bu dengan Jangan saya bapak tak dengan jengki bahaya aja kau. Allahumma sholli ala Muhammad. Menikah tak penting kau ngocak ni tak penting. Okey. Menikah kan dengan Kiki Elias kelak. Acara yang pertama pembukaan. Ini kan dengar. Dia lagi dia. Acara yang kedua pembacaan solawat asraful anam dengan berdiri mancing lah. Ni akepek ni. Hadirin hadirat yang berbahagia, tibalah saatnya pada acara yang kita tunggu-tunggu. Acara cak gelak mantan takut foto nak cuba online nak. Dengan baik kepada kau iko. Allahumma sholli ala Muhammad. On, ni kasih nomor situng. Napa nomor situng kak? Tulat. Cak kita turun lah langkapi. Oh jadi lebur ngaji penaporan dah. Sinomor situng kolban sakiron bunga nikah kalaban atis asyukur dak Gusti. Yang nomor 2 kaula ben sampian cepon Kanjeng Nabi bakal bunga walisanan dzakira lesan-lesan seadzikir dak Gusti. Allah jabu ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kalau ben adzikir ke Allah hati ni bakal tenang. Allah saja janji. Bah. Kula ben sampean ku tak nak adzikir. Anapa hati ni tak tenang kak? Jaklah biasa adzikir. Yang kira bangki. Kula ben sampean make adzikir colok aja keng ate tak sambung. Zikir ni ka muntro mabunga muntro bede athar muntro bede lampatah muntro matenang ka ate beni coma colok ka ate ro adzikir. Cak kula ben sampean adzikir pase mun pase nak keng ka ate tak tembus tahlilun la ilaha illallah la ilaha illallah nase apa keluar make tahlil ku tak sambi sempat milih cukup sejak raja la ilaha illallah kene ibu jalan la ilaha illallah kene ibu jalan la ilaha illallah pak raja sahabat dia ada mulai penaporan tak sebanyak ni kai coba timur ngojak tak yang mbak mau dia nak itu. Tapi adzikir mun adzikir, keng tak sambung. Bapak betul kadang adzikir ni kau kita nyentak boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pulpen malaikat tegageger. Santak gelu.
Ya pada terkadang lemes geluh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Dan malaikat jempa piara colong je ko. Mangkana kudu ben sampean adzikir mun adzikir keng ka ate tak iba tenang. Coba. Nih. Apa sih ngaki ngakemi lah kele. Abu. Cek laban sarung saya bawa keluar deh ya. Coba mendikir nih ketembus ke ate kak. Deka tenangan nih kayak gerasa. Makanya para ulama banyak dikir nih ke elaguaki. Anapa mi elaguaki? Mun elaguaki nih ke ate nih lebih masuk. Mun elaguaki biasanya manusia lebih khosok. Coba aslinya pada la ilaha illallah keng situng elaguaki. Miftahul jannah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan pada kalimat la ilaha illallah keng mun elaguaki ini kelebih khosok kudu bersampean. Ketika khosok ke atene ketenangan gerasa. Yang kena bangki. Makanya ulama alam mbak dikir ni kepada sedikit biasa, pada saya lagu aki. Ya Muhaiminu ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Badan apa tanda? Maka tak tahu lah aung gule kas mereka iya. Ni kalau lagu lambak bu, mun lagu mangken ku ngak ni kena kana lagu ku lagi ngaki kopeng ngeres ngistega. Beni codut, ngarat pak kepepur ngaraga. Tangki mangken kana lagu. Apa cak lagu-lagu solawat? Qamarun sidanan nabi qamarun. Kan lebur makai lagu. Ate arasa caltong engak bekto apolong tak bisa ngakan tedung engak katika setong tika engak jerengkong. Ni Pak Andi lagu ngaji saya kau ada penaporannya. Tetimbang kan dalam lagu kini kebiasaan terjaki lebih khosok. Makanya Gus Dur Gus Dur. Asli nah tak coba biasa. Kan aku bayi dikiran bojong. Keng lagu ketika lagu kini lebih masuk kata. Tak sini ke Gus Dur. Uripe ayem rumongso aman tunungi rasa tandoyen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinektir saking pangeran. Arab pemik cenggeng lah tak ngerti artinya ni tak ngerti ki burung. Oh ya pada tak ngerti ni. Ijak ni kajak je bekulnya goreng je bebi sampai. Leku udah pada reng turjan nak pada ban sampian kuda pada turjan keng bun bareng situng pisak keng rengkan kada marca aja kula menika beli reng turjan kulan muan ngak reng arab kok. Hah? Tak jalan tibik siapa sing ngalem agak ya. Salah gelap pada tengah dia cakap, rabu ni bini, ceng mancing lah di bawah ngocak. Asli nane kene, kok. Apa biar benang kuari, ni kene. Oh mungkin kene lancang bukan. Maksud terpikir, tahu kak. Waktu mak kering apa penaporan di majek saran gelok. Maksud terpikir nak udah lancang magelah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana kula sering cerita sampai wali-wali Allah lamba. Ni kamu menyebarkan Islam. Ni kamu ni pidato di sini, ni kita masuk. Pidato di sini kita toro. Akhirnya
para wali-wali Allah lambak ni kelebat lagu apa ketika lebat lagu maka ni lebih ada tiakit masuk ke hati ni lebih khosok sehingga lebih gampang itu orang sloko batu nah ini kan lagu lambak guna pada kengin bertemu dia tak nyapa ini batu ola ilo siro menyanu solo leolei payung wuto leka ma Islam orang banyak nih sloko bato ay usluk fit dunya sulukal batni bato ola ilo ay fabatnuhu la ilaha il siro menyanu solo ay siru fayahsulu leolei payung wuto ay lillahi fayamutu tak coba keng aslinya ca Arab mi ilaguaki ketika ilaguaki manusia ni kempang lebih masuk ke hati itu pun tak ilaguaki ni kecak keng kebelah biasa tak ilaguaki tak apa lori makanya Sunan Kalijaga apa ada lir ilir tandure wesumilir dai royo tak sanggup kemanten anyar sareng nasid angkin ipagentengan laguna lir ilir tandore wesumilir dai royo tak sanggup kemanten anyar poca angon penek no blimbing kuwi lunyo penek no kanggo sepo mengko sore Sunan Derajat datang ala gukiyah Joko Pentel cak gelak lek bini pentel cak dinak dia Joko Pentel ayu adel ayu lo lupis mambo ayu obo katenong ayu nong ko saprang ayu aprang kat ngaji ayu cici matoroco Joko Pentil la ilaha illallah Ulan enak gua kering coba makiring Buddha orang Buddha alagu Joko Pentil ayu adil ayu lo sampai panaporan alagu kia yang pulang cak coba tak tahu payu bertibi kajak Madura tekos juling ayu lingker olar ayu lar beresoh ayu soh arah apa ni aku pak lagi lisanan dzakiran lisan sahli adzikir dak ke Allah nek atetiaki ati kula ben sampeyan tenang menter tetia tenang kana ben zikir ben menter itetiakina lisan sahli adzikir amin Allahumma kita mau cak turun apa keluar kapi iki apa boleh coba mabuk sarung sengkap iki lah iki sengkap Joko Pendil lepas dong lagi cak gelak pur kemantan mana gelak dia aja dia cak dia dah nalik mana gelak dia dia apaan saya celing macam nanti Allahumma sholli ala Muhammad Toreh dari berdaun lain agak mungkin sambil kerja pertama saya tetiaki ati seneng benbunga kolben syakiron ati saya syukur dak guste senomor telok coloknya senomor 2 walisanan dzakiron kudu mun tak nginum lah karena puasa lah kayak gitu lesan sadikir dak guste senomor telok pana palen jalan manusia ni bakal tenang Kanjeng Nabi atabu wa badanan lal bala yusabira batan aula ajulan semun eta pani musibah ni kesabar eta pani sakit sabar pasal orang sabar Al-Quran menyatakan alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pasal orang sabar orang mun eta pani musibah tak
tak banyak asro, tak banyak cerita ke orang lain, tapi sadar inna lillah engkau dia andi engkuste wa inna ilaihi raji'un ben sengkok dia ke Allah bekal abadi po. Tak pernah boleh kerokeng ajem mati cek emak mati, tak pernah boleh kerokeng sakit gula ben sambian cek orang ni kenyabak itu bu biasa arapah dari Allah setuju datang ke Allah bekal abadi munlah sabar insyaallah tak gempang asroh maka kau leben ajunan sareng Allah ibri ketenangan mangkana mun beda orang nyanda orang sakit kak nika ipakon bernyaberi arapah sesakit nak le sabar kaki sakit apa kak tahu le can dokter komplikasi jawab woi cek le karo komplikasi kak kaki je kau ngakan teratur tedung teratur beres kak je berang romang kaki dia oleh 2 bulan beres senikah kak makanya kanjeng Nabi ini kemenyandak yang sakit ini ketujuh yatim sakit apa nekuk kacedak kah napa deguna kanjeng Nabi as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyak baca petong kali pah ibar sabar ibi kanjeng Nabi inna minadz dzanbi dzunuban la yukaffiruha illal marda bade sebagian dosa ini kata isapora kelaban bajeng tak isapora kelaban pasah tapi isapora kelaban sakit yang sampean kor sabarnya para dosa sahabat senengi kan desa nikah eman si baris kak. Makanya kanjeng Nabi kapan nyandak ring sakit mun kanjeng Nabi nyandak ki lah ku lemah beres persis sering penaporan deh mun nyandak rek narik lemah mati saya sandok arap kok tahu sakit apa kaki bu kocang batu ginjal apa pandang kaki arap mah beureuh kana kaki je ero mabuk terus masuk rebu ka sakit Selasa mati kok cek sampai kok takok ben selangkong sae nyandak ring sakit ni kecek ngibede eureun ring penaporan menyendak ring sakit ngibo roti ngibo salak ngibo rambutan ngibo jeruk benih keng kelero kak orang sakit ni kata ibu dak tai mur tanda ngakan tak tujuan minum tetapi mending bagi roti seh aja gebuk debok panah kena polong po mana kena ki sakit jan mati ya apa ya suan sakit papan takai nak kana je kok lambe ki bersengkok minta tak ibu dia kapan tumpus sampai beki kapi ada tang penakan polong poi tetapi muntar kering sakit ni kengibah amplop tidak jadinya banyak bagi 10.000 kak mun nikeng ibu 10.000 kapi aku tak ada 4 juta tangki kan yang kebayi tambahan atampun cak ngibadah eureun terus dua aki pah bersabari dawuh Al Habib Abdullah Al Haddad nyanda orang sakit ni kemuntero eko cak nyanda kudu nekuk kasih sakit makilah nyanda mun tak nekuk ni kata nyame nyanda dadi orang nyanda orang sakit tiapun Al Habib Abdullah Al Haddad muntero eko cak nyanda kudu nekuk kasih sakit maka sampean depak karo mana keng mun tak nekuk kasih sakit tak nyame nyanda jelas keng cuman mun nekuk aku tu padah pala sesakit laki senekuk pala sesakit bini senekuk laki mun sesakit bini senekuk bini cak dengan sesakit perabun pah lanceng kepet tuntar kapi sakit apa kak tahu kak iber pae elong tinggal paling corona pah gege po kamu iya angak le eko ya angak pon seterakhir desa jembah torona atia syukur lesan adzikir badan sabar mentepani musibah senomor 4 seterakhir orang nikah bekal bunga wa zaujatan solihatan pasera saus orang laki andi bini atina solihah pasera saus orang bini andi laki soleh tina mah kita genteng tina mah kita ratin sepenting soleh maka nikah bekal ngibe kabungaan amin Allahumma ibu lengan bersitung pondok kiai napa matur kesantren dong sengak mun abini anak cek nyareng bini seratin muana tok tina maki muana tak patiratin Qur'an akhlak bagus Qur'an tina becek kabin tina maki muana tak ratin Qur'an tina becek Qur'an akhlak becek kabin dong matur kiai apa dong mongkoro keng coba akhlak kemongkoro coba atina pelarok toro ocak ibelai bisa atoro pah aoba kiai mun coba muana yo beben apa iku tebak kesantren pepan pakai iki untung bening kok kiai tebak kang kok pamperong boy iki artinya apa ketika ta'arud ketika bertentangan antara ratin keng tak pati bagus beda tak pati ratin keng akhlak kasai katina apa kanjeng Nabi fadfar bidatid din mileseh akhlak kasai agama Nabi cek ni kelebihan seneng lo pati ratin kak mun parlo tak kuning keng munakan desambi misem cang manis akhir kuleban sampean semulia iki napa ki depak karo mabi si bini yang sampean ka ing kitore masuk pahingal aki anika aing naka anika atena ka anika kopi naka mun sampean perlu susu na paguni beden naka
nya gelak kaki buk maksud kata kok kopi ini ibrit susu hahaha pembiar sekarang ring bini penter ni kemun kopi tak campur ben susu kula mun pengajian ibrit kopi susu ni kata yenum di kula kopi susu je inuman mebingung kopi dengan cepinar susu dengan cepedung ratin ganteng yang gunakan denyake mun selake malai sebini malai mun selake ngocak sebini ngocak tangki mun selake acerita sebini nyaritai derem sambil cek lah nyampit perah cek lah salah tok bergelak Allahumma salli ala Muhammad Rabila kak dintok oleh tu aki mantan sekedua sareng Allah mantar ebeti tujuan soleh ben solihah amin. Kenapa Rasul kok tidak menyatakan cantik antakuna zaujatuhu solihatan atau wa zaujatan jamilatan mita'ajabu biniratin sepertama kan ratin ni kepada bektona iki napa ki orang mun ngabin reng lake seneng kareng lake marga genteng ni kepada bektona orang laki muna bini lebur kareng bini marga ratin ni kabada bekto pun ki ngodah oh ratin sehadir umur segami telopolo bolos ning salah alos koning umur segang bolo bini los ning los salah tak koning jeleng bonos terapas ratin dah ben boleh mangken ratin ni kak tak ning ton keton mun nomor bini ratin ni pasar tangki kak cok mangken budak ya Allah 3 senti merengge segeling aki dagan kul cok pepet tok bernelema dong kerbu ngoping betung pala taurin tantem gabungan ajam roh alis terkadang pahi cokor begini ke konco arap mi cokor buk leman ceret berde secung keleruan boleh benih kalau cokor begini cokor apa tidak sekali kapan lah tidak sekali bahaya lepak atas ya ngale pondasi tak cocok ding pangeran pahi pacelang pun polot celah deh ki begacara mantan tepani pelo pagi dia ada biri ubah pala tahu absab kesiangan bro cagela kak saya kojang kobok pah berde boleh mangken di bindap ngetira pote beben ades lo kak apa nyaman dulu dap ngetira pote ha kapor tak tahu kayak lagi nang jaro noro apa dap ngetira pote nang ro sido pah berde ngetira pote di nang reka lebur kapan mari ngetira pote pada ke pala tahu nang konang ro Allah macet saran dekat tuh irpuan sebanyak juga mau nggak mantan yang bulu kecil pasangan ibu tuh nih kak syuting nih ke mantan patok yang bulu kecil pasangan cek irpuan yang bulu kecil pasangan kuda menemui yang bini rosar pasar yang bulu kecil pasangan sapora kapan nak itu nggak sepilih musim guleng mulai ke bengkono kalau pada itu bu tepan ke LPG pahadang kon ini bahasa puan pahatal-talan bulu kecil Allah mecek saran kaki beda makin sianyar nyaman make up ala Nisa Sabian make up anyar nih kak apa make up ala Nisa Sabian pengkira tinggal deh pakai para miraji jadi Nisa Sabian lepur jadi dengan ratin muana koleng kote lagu nak nyanyi buk Sabian bah norok butte lagu nak ngare koleng bungu pakai para miraji jadi deh lepur kapan di para mira pala tahu kerombong bitun deh aduh cangni bining jauh kia aja pamare kok sapora buk benih sampian buk sapora benih sampian oreng buki oreng imun sampian oreng Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah tori tu aki mantan sekedua mantar Allah pada tujuan selangkang dunia akhirat mari nabi gula kapan disuruh baca dan bade kerja segi oke nikah anu japon enggak pola sampian bade segi bebese nggih tidak bade kardus baca dan nah sampian sandi pese nyapur si andi andi out tangga kancana kayak iki tidak remeng Janya banyak sedian pese kene buai-buan tak kok bedandik 10 masang 1000 sosok sangang ibu deki abenten mun pahro-moro tak ibu bese depak kan tepah bade sombongan kan ngecek kaki aduh mik poluan saiki bukan iki tak kudu banyak sepenting lok didik iki ngereng tore kardus sebajalan kulit sampai dikira ngereng
Untuk jatim ni kakak ki untuk jatim. Ki. Untuk jatim 10 Muharraman. Saya andi tikal tak kutu banyak. Saya tak andi tak napa. Saya tak akut kalau napa. Saya kasokan ngereng. Salatullah salamullah dawab ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawab ala nabi khairi syafi'ina. Salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan kaulah asyakar daka pangeran ngakui Nabi akati ajunan salatullah salamullah dawam. Tarikh pohosok injak betul tak kau tak temu kerdusa jalan. Alan nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Eka dikto pada perkumpulan sakalaan acara mentan kenyum rahmat dari pangeran tergarap syafaat dari ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Manal mantan uliya balisan. Amin. Iswan ka nungsan nungan. Amin. Mulati egat Gusti pangeran. Amin deh. Allah waktu aki cengeng waktu pak kering apa dinanya terbisa cabis dapat ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Alhamdulillah menter terima kapi sabareng. Amin. Bumi amin kapi abri kapi sama. Kibak lampok kik buru kapan iba jalan kerdus alhamdulillah tan ngai pa masuk kapi. Dia tak tahu apa nyaba apa ngalak si dalam tak tahu. Tengok lepas masuk kapi. Neka sebekal teti amal kuleban sampean ka. Amin. Kemudian neka kuleban sampean orang sabri ka jatim ni ka kanjing Nabi atabu ana wa kafirul yatim ka hataini fil jannah. Karampak bi kanjing Nabi. Nggih. Mangkan cek ning turjan bar, ning turjan bar ni ka jatiman malam 10 Muharram. Salah tak abdi ka jatim ongke kieu ke atas panggung. Ngusar kieu obuk tu kaya pabulus-bulus. Salah tak abdi antara tanya, embu marialak kieu kok. Salah tak abdi merembuk umur. Turjan bara, turjan muni kanto ada bida neng kita ti ada capoi pentong di bawah gula ni menter bi Allah terima kabeh tori tu aki mantan menter epeti jodoh dunia akhirat ni menter eparing rezeki sebanyak sehalal terbarakah untuk salat ibadah dak Allah menter eparing anak foto solihin bersolihan
ben mantar tuli andi potrak ki tu aki malam mantan itu aki pada bi Siti Hawa mantar pada bi Siti Hawa ni sebini bak Munawwarah ni Siti Hawa ni kan andi anak bini 4 lekor andi anak laki 3 lekor jadi mun bak Munawwarah ni pada bi Siti Hawa insyaallah andi anak 40 petok mun sampai 40 petok guna mikir tak usah asim pengal to anang iki sekak dintoh si bisa pada pak senau sambil kerja sekolah nak lagi cak sini kalau agar mantian pengajian pun tak kerja tina aki pula kan engki na bangki aunggu dah ya benih ngerti saya aunggu je aja ilon jadi kayak posa-posi sekolah sambil kerja takut beda bahasa si mungkin menyinggung atau yang tak parju ke seporaki kaki buk takut ki pura beda bahasa saya yang menyinggung sambian seporaki buki lakar sengaja singgung di kulit sambian pun tak mantoman iki mentar tetilan jalan ke saya doa sama ke Ilyas sekak dinto sebisa pada pak punten ke sekak dinto keran sebisa pada pak orang berlebih nanya on sapore setelah batas epon mana bibada bener dari saya pada pak kebenaran kadin tafadhol dari Allah mana bibada salah dari saya pada pak kesalahan kadin tumur nih umbar dari keentengan beten kaulah tibi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi bila ceramah saya dianggap kurang panjang tahun depan diundang lagi akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمينا ولسائر الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم تقبل وأوصل ما تلونا من سورة الفاتحة وما صلينا وما قرأنا وما تلونا وما تصدق بابا مسرجي هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه وذريته وأهل بيته وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وخصوصا إلى خطرة الرجوع سنر وزوجته وإلى بابئة وإلى ناصوري إلى ناصوري بني وإلى روح جمال سنير وإلى عبد الله وإلى إسماوات وإلى زهرة وإلى أرمنا لك بابيني وإلى لهوي وإلى بودين وإلى بساموري لك بساموري بني وإلى بارمنا لك بارمنا بني وإلى بمحيي لك بمحيي بني وإلى براسنين براسنتن لك براسنتن بني وإلى بسريمن وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم وإلى جميع من انتسب إليهم عند القبور على أن الله أن يغفر لهم ويعلي درجاتهم ويعيد علينا من بركاتهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وادخلهم الجنة مع الأنبياء واجعل ثواب ما قرأنا وما تلونا وما تصدقنا فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران وصدقا لهم من النيران ونجاة لهم من النيران وبرأا لهم من النيران وسلاما لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين العروسين بين أستاذ منورة وزوجها أستاذ محمد رشيدي اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا إبراهيم وسارة وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا يوسف وزليخا وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي كرم الله وجهه وفاطمة الزهراء وارزقهما أولادا مباركين وارزقهما أولادا صالحين
وارزقهما رزقا حلالا واسعا مباركا كثيرا بغير تعب ولا مشقة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا كما تقبلت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ببركة أسرار الفاتحة. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.